Dobro večer, dobrodošli u Lazy Bee podcast. Večeras još jedan zanimljivi sportski podcast, još jedan zanimljiv gost. I dalje se nećemo držati nogometa, rukometa i to, nego idemo pričati zanimljive priče o zanimljivim sportovima koji su manje zastupljeni. Sa mnom je večeras Edvin Calderara. Edvine, pozdrav. Pozdrav, dobro večer i hvala na pozivu. Nema problema, drago mi je što si se odazvao. Meni je isto drago. Večeras ćemo pričati o vaterpolu. Jedan od najtrofejnijih hrvatski timski sport koji po meni nije dovoljno zastupljen, a ko bolji nego Edvin je tu. Edvine, kako si, jesi zdrav, dobar? Sve je u redu, eto, malo kući na odmor, godišnji odmor nakon napete sezone, tako da... Hoćemo krenuti od nekog početka tvoje karijere. Kako si krenuo, gdje si krenuo sa vaterpolom? Ja sam krenuo, to već davne, 2001. u Kostreni, tad Jadran Kostrena, vaterpolo klub koji dan danas postoji. Ja sam tako, evo, nećemo nogomet, ali ja sam igrao nogomet, onda zbog nekih zdravstvenih poteškoća su mi rekli moraš ići u ove neke vodene sportove, tako da sam odabrao vaterpolo jer mi je bilo najsličnije nekako. Tako da sam krenuo s tim vaterpolom po ljeti u Kostreni i od tada, eto, dan danas sam ostao u tom sportu. Danas ne igraš, nego si trener? Ne igram više jer to ćemo možda kasnije tu temu dotaknuti, kako sam otišao u Brešu, morao sam odabrati da li idem putem trenerske karijere ili nastavljati igrati. Ja nisam nikad igrao u nekim vrhunskim klubovima, u smislu uvijek je to bila neka druga liga, treća liga, tako da sam se nekako opredijelio tim trenerskim putem jer mislim da mi je to neki moj put, tako da sam rekao prestat ću igrat. Htio bih se vratiti igrat, u smislu igram često po ljeti ove divlje lige, skočim u vodu tokom godine, ali ne igram više koliko je, prije. Recimo, nisi igrač, recimo kad pričamo o nekim timskim sportovima, oni kad su na odmoru, recimo često klubovi znaju zabranjivati neke utakmice, tako recimo u nogometu, taj ulični nogomet, neki polomit ćeš se, doćeš mi osjećen. Koliko je to u vaterpolu, recimo sad, ljeto je, znači pauza između sezona, koliko, da li postoje zabrano, ne smijete mi igrati? Pa sad evo, mogu pričati za našu ekipu, ja sam sad u Breši već 4 godine, većina igrača, oni su u reprezentaciji, oni imaju pripreme, sad je dosta njih ide zapravo već su u Tokio, tako da tokom ljeta većina igrača imaju i dalje pripreme sa reprezentacijama, utakmice, a što se tiče nekih zabrana zapravo i nema, to ide više manje na njihovu neku osobnu odluku, u smislu mogu igrati nogomet, odbojku, moraju se naravno paziti jer znaju oni su profesionalci, u slučaju neke teže ozljede, naravno onda dolazi do nekih poteškoća i u nastavku karijere, tako da u Italiji u Italiji se nekako još taj vaterpolo je dosta zastupljen, može se reći, ali tako, za razliku od kod nas, jer kod nas su problem od infrastrukture, znači bazena, zatvorenih i to. Koliko u Italiji to naprednije nego kod nas? Pa u Italiji, ne bih rekao naprednije, jednostavno Italija je puno veća, ima puno više bazena, ima s jedne strane i dosta problema, pogotovo sad u ovom periodu, nažalost sad živimo taj period gdje je korona zapravo pokazala koje su poteškoće održavanja bazena, ne samo za vaterpolo, nego inače za školu plivanja, za osobno zdravlje, jer puno ljudi ide normalno na bazene, pliva tokom godine. Tako da u Italiji ima puno više bazena, ima puno više klubova, što se tiče... Zbog toga je možda zastupljenije. Tako da ima puno više igrača i puno više liga, sve to nekako veće, pošto Italija ima u prosjeku, ne znam, 10 puta veća, 12 od Hrvatske, tako da... Ali ne bih rekao da je ni bolje ni loše, jednostavno je drugačija vrsta vaterpola i to je uglavnom to u smislu. Na najvišoj razini opet smo svi tu negdje što se tiče kvalitete klubova. Kad si mi već spomenuo sad to vrijeme korona i to u vaterpolu su pluća jako bitna u svemu tome. Koliko je, recimo, da li ima kakvih posljedica, ne znam, ako si prebolio COVID i to, da osjetiš na sebi u bazenu da su ti pluća? Ja osobno nisam, poznajem ljude koji su imali i koronu, koji su imali i ti nekih poteškoća vezano za fizičku baš spremu.
Znači da, osjeti se kasnije. A sigurno se osjeti, to je svako na neki svoj način osjeti, ali sigurno ima nekih posljedica koje treba duže vremena da bi se mogao vratiti u tu neku formu kao prije. Želim te dalje pitati, kako je taj tvoj put do Breše, znači došao, kako si došao do tamo, ko te povezao tamo? Pa ja sam znači sve to krenulo, kako sam prije rekao, iz Kostrene. Ja sam onda imao jedno par godina, sam igrao u juniorima Primorja, imao sam to iskustvo isto. I onda sam, pošto sam ja išao u talijanske škole, i osnovnu i srednju talijansku školu, onda sam ja već bio odlučio da ću nastaviti studij u Italiji. Tako da sam, zahvaljujući jednom treneru, dan danas on je trener, sada jako dobar moj prijatelj, Kristijan Šunjić, on me praktički doveo u kontakt sa jednim klubom u Torinu. Ja sam tamo upisao fakultet, kineziologiju i nastavio igrati, u smislu imao sam te dve opcije, i fakultet i nastavak igre. Tako da sam ja proveo 9 godina u Torinu, da bi onda išao na jedno iskustvo na Siciliju, koje je bilo fantastično iskustvo. I onda u tom nekom periodu sam bio stupio u kontakt sa trenerom koji je glavni trener u Breši, gdje on me onda pozvao nakon par godina da dođem surađivati u Brešu, raditi sa njim. Ja sam pomoćni trener u prvoj ekipi i vodim žensku vaterpolo ekipu, tako da sam imao tu mogućnost, zahvaljujući njegovom pozivu, me bio moj upoznao tokom ljetnih kampova, vidio je vjerojatno kako radim, varno se nešto svidjelo i rekao je dođi, tako da evo, to je bilo prije 4 godine, da. Dva pitanja, kad si spomenuo da treniraš žensku ekipu, koliko je vaterpolo kod žena zastupljen naspram muškaraca i koliko mladi općenito su zainteresirani za vaterpolo u Hrvatskoj ili u Italiji? Realno ja ne znam, u Hrvatskoj nisam toliko upućen, odnosno bilo gdje u vaterpolu. Koliko su mladi zainteresirani? Pa evo, što se tiče ženskog vaterpola, to što pratim u Italiji se mnogo više igra ženski vaterpolo, popularnije. Nije popularnije od muškog, jer opet to su te neke statistike, to su neke brojke, ali igra se sigurno više nego u Hrvatskoj. U Hrvatskoj ženski vaterpolo se sad počinje podizat. U proteklih godina se stvarno po meni jako dobro radi, ima sve više i više mladih curica, djevojčica koje počinju igrati vaterpolo, tako da se nekako i Hrvatska sad po tom pitanju pokušava probijati na tu neku, ajmo reći, europsku scenu. A što se tiče, koje drugo pitanje? Koliko su mladi zainteresirani? Pa mladi su, ja mislim, sve manje zainteresirani. Ja se sjećam, kad sam ja počinio, bilo nas je puno više nego dan danas. Pogotovo jedno to što smo prije rekli, svi nekako i u Italiji, možda i više nego u Hrvatskoj, svi ciljevi iću taj neki nogomet, imaju se, dobro, klubovi su neke vrste, svi nekako žele ući u taj neki krug. Košarka je isto dosta jaka u Italiji, tako da ima ta dva, tri sporta gdje netko hoće pokušati prije, pa onda... Ako baš ne uspijemo... Što se tiče samo vaterpola, ja mislim da u početku ima manje interesa, ali vidim da kad neko proba po ljeti ili preko nekih tečajeva ili tokom godine, da onda kad proba, da mu se onda stvarno svidi vaterpolo, jer opet ima taj... Timski neki naboj i... Timski, onda fizički se sigurno razvije drugačije nego nekim drugim sportovima. Opet lijepo je biti u vodi, plivat, ima taj kontakt sa protivnikom, ima sve te neke karakteristike koje nemaju drugi sportovi, nego jedino je, mislim da je u vaterpolu malo problem što se tiče promocije i marketinški. Znači, ljudi jednostavno ne znaju. To je tamo trebalo biti moje pitanje iduće dalje. Kako je vaterpolo? Ili, evo, jednostavno pitanje koje meni često padne na pamet, pa zašto bi ja igrao vaterpolo? To ljudi ne znaju. Onda kad probaju, ali nije lako ni stupiti u taj neki kontakt, eto, pa... Da, jasno, to sam te dama kažem, iduće htio pitat, možda smatraš da vaterpolo nije dobro izreklamiran i možda da se ne ulaže dovoljno u taj vaterpolo. To sigurno, to po meni sigurno, to bi, ta neka promjena u vaterpolu bi sigurno pomogla samom sportu, znači ne što se tiče same igre, nego izvan bazena, znači sva ta promocija, pa evo kao što si rekao u uvodu, vaterpolo u Hrvatskoj je najtrofejniji timski sport.
a zapravo se to tako ne tretira, nažalost. Znači, opet smo u nekakvoj sjeni iza nekih drugih sportova, tako da je, po meni je to je neki sljedeći korak koji bi trebao vaterpol učiniti u Hrvatskoj, kao što u Italiji, i mislim da bi to bilo jako dobro za sve nas koji smo u vaterpolu. Vratimo se 2 minute natrag kad si rekao da si trener ženske ekipe. Da. Kako je biti trener ženama? Recimo ti kad si kod muških pa oni nešto ne rade dobro pa ti urlaš tamo kraj bazena. Koliko ti prema njima moraš imati, znaš, ajmo stani. Sigurno, znači ja sam godinama trenirao, nisam nikad trenirao prvu ekipu mušku, uvijek sam trenirao mlađe kategorije, čak i do 17 godina, do 15, ali uvijek mlađe muške kategorije. Onda kako sam došao u Brešu sam imao tu priliku biti pomoćni trener prve ekipe muške i glavni trener ženske ekipe. Tako da je to za mene bilo prvo iskustvo. I bilo je stvarno čudno, teško u početku jer jednostavno se nije lako prilagoditi tim nekim to nekom mehanizmu, psihološki, taj neki, kako da objasnim, a čak i, baš pristup prema to nekoj drugoj vrsti psihe i tako dalje. Tako da u početku je bilo baš teško. Eto, sad je ovo, već su prošle 4 godine, tako da je, sad je malo lakše, ali opet je, uđe se u taj neki sistem, u taj neki, gdje često ja ne razumijem šta se dešava, jer jednostavno je to totalno drugačije. Ne možeš ti u tu psihu ući. Ne možeš, tako da sam ja uvijek sam pokušavao i traže da budem, ne znam, što direktniji, što, kako da objasnim, jednostavniji, da se ne bi ušlo te neke, da ne bi se ušlo te neke čudne priče, jer opet znaš kako, to je grupa cura, to je njih 20-ak, nije lako to za... Zna se da je vaterpolo kod muških jako grub sport, koliko je to kod žena grubo? Pa još grublje kod žena. Još grublje kod žena, to sam što je kupač je malo veći, tako da se mogu i lakše počupati, uhvatiti, ali onda kod žena to pređe u nekakvu osobni okršaj, zna se desiti, onda to bude onako u nekim rukama još gore. To kod muškog ne znam, desi se nešto, neko odgurivanje, nešto ovako, pa to se riješi odmah. A kod žena to zna nekad i potrajat. I onda opet ulazi u njihovo psihičko i pokušava smiriti. Baš bude nekako. Imam jedno pitanje, to od sinoć razmišljam, od kad smo sve definitivno dogovorili da te pitam. Štipanje pod vodom u muškom vaterpolu, koliko je to često i koliko je to bolno kad se oni štipaju i tuku pod vodom? Mislim, to štipanje je više onako nekakva provokacija, nije to sad nešto, a kad se desi neki udarac, to zna biti bolno. Nije toliko bolno kao možda u nekim drugim sportovima na kopnu, jer opet nekako to voda uspije ublažiti, ali znalo se desiti da bude baš... I nema možda te siline pod vodom. Nema te siline, ali ako dođe do neke... Ima kontakta. Da, ako dođe nekog jačeg kontakta, zna li biti ozljeda, na svu sreću nije često, ali eto, zna se desiti. Koje su najčešće ozljede kod vaterpolista? Da li su to problemi sa leđima? Pa najčešće to što je vezano uglavnom za rame. Zbog samog pokretaja, dodavanja i pucanja, tako da je najčešće to neko rame generalno, sad ne bi ulazio u neke osobne ozljede, ali eto, to što se najčešće desi su te neki bolovi u ramenu, nije to da sad nešto se ne mora biti, ne znam, da pukne nešto ili da se ne, ali zna biti nekako, ti bolovi što te prate možda tokom sezone, a nije lako ni to riješiti se, jer opet to su u nekom konstantnom treningu, konstantnoj utakmice, tako da Jesi imao želju ili možda imaš želju u Hrvatskoj se posvetiti vaterpolu, nekakvu funkciju u bilo kojem hrvatskom vaterpolo klubu? Pa mislim, za sad o tome nisam iskreno razmišljao onako realno, ali sigurno bi bila želja u budućnosti moći surađivati, na primjer, sa reprezentacijom ili s nekim klubom. Ja sam onako dosta otvoren po tom pitanju, tako da, pošto ja sam tu na neki način počeo, odrastao, odigrao sam tih prvih
5-6 godina mlađe kategorije u Hrvatskoj, tako da sam vezan za hrvatski vaterpolo, ali eto, nikad se ne zna u nekoj Znači, budućnosti. kažeš, preko ljeta igraš taj niže ligaški, ajmo reći, i sa prijateljima. Preko ljeta igram ove neke turnire, takozvane divlje lige, što su amaterski turniri, mogu igrati čak i profesionalci, doduše ne puno njih, recimo 2 po ekipi, tako da je više u tom nekom sklopu promocije vaterpola, zabave, to je mi odlično ovako za... Znači vi sportaši, odnosno vaterpolisti, koliko ga sami ispromovirate, toliko je on promoviran. Pa da, koliko se uspije preko ljeta, ima raznih tih turnira po cijeloj Hrvatskoj, pogotovo gdje imaju tereni u moru. Znači to je nekako lakše za organizirati. Tako da po cijeloj obali ima tih turnira, ima organizacija i to je jako zanimljivo za vaterpolo. Da, sam čitao u pripremi emisije koliko u Hrvatskoj ima zatvorenih u stvari bazena gdje se može trenirati po zimi i to. Koliki je problem s tim, da se vratimo još na to, možda nismo dovoljno objasnili. Koliki je u stvari problem u Hrvatskoj te infrastrukture? Rekli smo Italija je veća pa ima bolju. Koliko je u Hrvatskoj to stvarno problem? Pa sad, da kažem iskreno koliko je stvarno problem, ne bih znao u smislu, pošto sam ja već duže godina u Italiji. To što znam da uglavnom znam gdje imaju bazeni, to su sigurno u Rijeci, Zagrebu, Splitu imaju bazene, Dubrovnik, Šibenik. Za Zadar ne znam, mislim da imaju bazen zatvoreni. Osijek isto, u Slavonskom Brodu ima nešto, Varaždin, tako da mislim da nije to, nema baš toliko ni poteškoća što se tiče samog bazena. Ali možda je promocija najveći problem, promocija sporta. Ta promocija je veći problem. U smislu nije da imamo samo otvorene bazene pa da moramo čekati ljeto. U Hrvatskoj se može i radi se tokom cijele godine, samo bi trebalo nekako privući što više djece na bazene. Čak ne i toliko financijski, koliko ni medijski nije to toliko popraćeno, neke vijesti. Eventualno kada je hrvatska reprezentacija, dobro igra, možda će ući u finale, kao pa prenosit ćemo polufinalnu i finalnu utakmicu nekog prvenstva, olimpijskih igara, nebitno. Smatram da bi i medijski možda trebalo vaterpolo više popratiti, osim naravno financijski pogurati sa uvjetima i to. Bila mi je tu Snježana Pejičić koja je rekla da apsolutno se recimo od streljaštva ne može živjeti po pitanju novaca i zarad. Koliko se od vaterpola može živjeti? Nećemo se znači ograničavati na Hrvatska ili Italija, koliko se od vaterpola može živjeti? Može se živjeti, ali ja mislim da je to jako mali broj ljudi može živjeti od vaterpola. Ja mislim da samo tko je u ti nekom reprezentativnom reprezentacija, tko je možda u tom nekom krugu reprezentacije, a ovo ostatak je nekako malo teže, u smislu ovisi poluprofesionalno, da to ispadne tako. Tako da ima puno slučaja, pogotovo to što ja znam u Italiji, gdje neko radi svoj neki posao i onda igra, netko može samo igrati i uspijeva u tome, ali nije to toliko popularno ko u nekim drugim sportima gdje, na primjer, ko god igrao prvu ligu u košarci ili nogometu može samo to raditi. Već u vaterpolu ima raznih situacija po tom pitanju. Koliko se može, recimo, kad neki profesionalac završi karijeru, da kaže, ja sam sad miran. Znači, malo je tako. Pa to visi koliko je života, mislim. To iskreno ne bi znao, jer to mislim ovisi i koliko je ko tokom svoje karijere zaradio i kakav standard života ima. Tako da puno igrača ili onda u trenerske vode ili uglavnom uloži u neke svoje poslovne biznise, prostore, tako da sad baš da netko može totalno pustiti, ja mislim da bi mogao, ali većina njih ipak traži da imaju neku... Da, jer se nauče na neki standard i teško je onda znači dalje živjeti tim standardom. Sljedeće moje pitanje, koliki je recimo jaz, doću tako reći, između vrha i dna tablice recimo u talijanskom vaterpolu, sad koliko su to u klubovima, da li je to znaš, idemo ih nakant 10, 15, 20 razlike. To nekad nije bilo tako, ali eto sad pričamo kako je danas, to je baš, ne bih rekao dva sporta, ali totalno drugačije što se tiče i pripreme i ritma i same igre i organizacije kluba i organizacije utakmice i svega, tako da recimo u Italiji tu su negdje prve 2-3 ekipe održavaju tu neku razinu, a onda se već počinje odvajati
i to se ono borba za vrh i borba za dno. Ono, da, baš bude onako... I to je znači svake, ajmo reći, svake sezone slično je i u Hrvatskoj, isto su tu, eto, 3 ekipe koje su igrale na tom nekoj razini za prvaka Hrvatske, onda se to malo odvoji. Eto, gdje sad, danas je najsličnije se igra u smislu da nema te razlike je u Mađarskoj gdje su puno uložili, tako da recimo ima, ne znam, 6-7 ekipa, 8 možda, koji mogu, svaka može dobiti svakoga, tako da je već zanimljivije i oni su puno više uložili, imaju nekako puno bolji sistem što se tiče samog vaterpola danas. Tako. Koliko je, u kojem je stupnju recimo europski vaterpolo naspram američkog, azijskog, ili odnosno koliko je Europa, da li je naprednija puno od drugih? Puno naprednija. Sada to se pokušava nekako približiti razne, recimo to što se rekao, Sjedinjene Američke Države, s one strane Australija, sad je Japan puno uložio pošto počinju olimpijske igre pa su uložili puno u svoju ekipu, ali opet dalje Europa ostaje dosta naprednija što se tiče vaterpola, samog vaterpola u svijetu. To je da, što naravno Japan sad su olimpijske igre, koliko smatraš, recimo to je sad jedno banalno pitanje, kad je tako neko domaćin olimpijskih igara, domaćin svjetskog prvenstva, da su oni tu uvijek kao favorizirani, ne znam, to uvijek tako ispada, recimo, evo opet ću se vratiti na taj neki nogomet koji nam je, ne znam, on je sad domaćin europskog prvenstva, on će doći do finala, polufinala, To u ovom slučaju, pošto se radi o Japanu koji je jako puno su radili u zadnjih godina i stvarno su se poboljšali i postali su puno bolja ekipa, ali opet oni ostaju toj nekoj, ne znam, iza tih europskih velikana, tako da koliko god će biti u Japanu olimpijske, ali opet u to vaterpolu ne može se baš toliko ko što je u nekim drugim sportovima, tako da po tom pitanju, eto, sigurno će oni odigrati jako dobre olimpijske igre za njihov standard, ali eto, da bi sad išli čak među prvih 4, 6, ne znam, možda među 8 bi mogao biti neki cilj njihov ulaska među 8, ali to je isto teško. Eto, pa. Kad smo već spomenuli to, koliko neki recimo poguranci i to, koliko se u vaterpolu priča recimo o nekim sudačkim pogurancima, koliko je, da li ima takvih priča, da li se to... Pa sad, to se možda to neko može izvana onako osjetiti, misliti u smislu, ali opet to što smo vidjeli eto, i ove godine, recimo da se vratim malo na priču što se tiče Breše, ove godine mi smo osvojili talijansko prvenstvo nakon dugo godina, i ja mislim da je pobijedila bolja ekipa bez obzira na neku vrstu suđenja, tako da to u nekim dijelovima, u nekom slučaju možda može se, netko može misliti pa evo sad je dosuđeno nešto ili nešto drugo, ali na kraju uvijek pobjeđuje najbolja ekipa. Koliko je godina Breša čekala na naslov prvaka? Pa eto, čekali smo, ali jako sad tu samo 4 godine, ali od 2003. Kad su, znači to je 18 godina. Slušao sam neki intervju predsjednika, ne znam kojeg vaterpolo kluba, koji je rekao bitno je osvajanje trofeja, ali kaže za osvajanje trofeja svi unutar kluba, od čistačice do tajnice do knjigovođe, svi moraju, kaže, steći taj neki pobjednički mentalitet i svi moraju živjeti za tu pobjedu i kaže ti kad osvojiš taj trofej ti si 50 kila lakši. Ti si koliko je bitan taj trofej, koliko on vas sad digo da... Pa to jako puno, pogotovo jer evo, to što si rekao, znači svi u klubu moraju imati taj neki cilj, moraju imati tu neku želju, moraju biti pozitivni po tom pitanju, znači nije lako jer opet ne igramo sami, tako da vjerojatno i drugi klubovi žele to, ali mi smo ove godine imali stvarno vrhunsku ekipu, predvođenu po meni vrhunskim trenerom koji je Alessandro Bovo, koji me uzeo za pomoćnog trenera i meni je baš super radi s njim, puno učim
Imali smo, eto, ove godine je bio Maro Joković koji je naš najtrofejniji vaterpolista. Još su tu bili dosta njih italijanske reprezentacije, 2 Grka. Ekipa je bila vrhunska. Međutim, ekipa je bila nova, znači tek stvorena. Bez obzira na ta imena mi nismo mogli znati kako će to ići dalje. Znači, na papiru je to bilo super. I onda je malo nas je ta korona ove godine, bilo je dosta promjena i u sistemu igranja, bilo je dosta tih par karantena, pa se stane, pa se krene i onda sve ta neka godina išla onako da jednostavno nisi mogao uhvatiti neki kontinuitet i to još dodavalo neku vrstu stresa, jer znaš da imaš vrhunsku ekipu, znaš da možeš doći do kraja u sva 3 natjecanja. Mi smo igrali italijansko prvenstvo, kup i ligu prvaka. Sve ti to osjećaš, znaš, vidiš tokom treninga i ta ti je želja, ali opet imali smo te neke situacije vezane za koronu, ne samo na našoj strani, nego i druge ekipe i onda je ta sezona uvijek je bila nekako kreni, stani, pa treniraš dobro, pa moraš stati, tako da smo uspjeli, hvala Bogu, taj kraj sezone imati kontinuitet igre, treninga, uhvatili smo taj neki svoj ritam, ali eto, ono što mislim najbolji dio, bez obzira na vrstu i kvalitetu igrača, što je uvijek bila dobra atmosfera u ekipi, u klubu, znači uvijek smo radili sve pozitivno, s osmijehom i to nas je nekako dovelo do tog trofeja talijanskog prvaka i onda isto do 3. mjesta u Europi. Igrali smo Final 8 u Beogradu, što je isto prvi put za klub da je došao do tog cilja. To se valjda tako sezona pogodi i sad naravno želja je taj kontinuitet nekakav nastaviti, raditi. Koliko ekipa može ostati na okupu i koliko će ostati na okupu? Pa ekipa se još dosta promijenila, evo to već se zna, uglavnom otišlo je 4-5 igrača, došlo je isto toliko igrača, tako da se opet nekako, ne bih rekao da se kreće od nule, ali opet se nekako kreće gdje će biti prvih možda mjesec, 2, to neko upoznavanje, to neki rad sa novim igračima i tako da... Kako izgleda jedan vaterpolo trening? Koliko je to fizičke pripreme, koliko to ima psihičke neke pripreme? Kako to izgleda jedan Pa tu je uvijek nešto na nekoj granici. Uglavnom fizičke pripreme su jako je težak trening u smislu zna se trenirati po 2-2,5 sata u vodi plus neki dane, znači ima se teretana plus voda, onda to postaje već 3 nešto sata. Ove godine je bila malo drugčija sezona, ali inače su dupli trening, znači ujutro možda bude teretana, na večer bazen. Uglavnom jako puno se trenira, baš to je ta možda neka razlika što je u nekim klubovima možda manji čini se ta razlika, gdje se vjerojatno onda to dođe na neko svoje. Kako izgleda taktička priprema utakmice? Što je u vaterpolu najvažnije u toj nekoj taktičkoj pripremi? Prirediti obrana, napad, kako to ili funkcionira? Mislim, to što je najvažnije, bez obzira na, sigurno, tako ja razmišljam i to je neko moje mišljenje, ja uvijek krećem od obrane. U smislu, uvijek se priprema obrana, uvijek se pripremaju te neke, znači da li je pressing, da li je zona, da li se odlučuje čuvati više jednog igrača ili nekog drugog, u smislu ima te neke, naravno prati se i radi se video analiza drugih ekipa, ali opet moraš imati neku svoju ideju, neki svoj sistem igre, normalno koji se može adaptirati na neku vrstu protivnika ili nekog drugog, tako da po meni je to s jedne strane najbitnije što se tiče utakmice, ta neka organizacija u obrani. A isto jako bitno da bez obzira na šta želimo igrati je da to bude jasno igračima, u smislu da bude što jednostavnije, što jasnije i da u svakom trenutku znaju što činiti, ali da znaju oni odlučiti bez obzira, u smislu s obzirom na situaciju koja se stvori, da znaju odlučiti najbolje u tom trenutku. To je nekako
najbitniji, ali i najteži dio. Ali po meni je to nekako klasični, taj neki talijanski stil u bilo kojem sportu, ono čvrsta obrana, a naprijed ono šta napravimo. Naprijed uvijek, eto. Postoji neka kreacija, ali bitno je ona čvrsta obrana iza nekako. U obrani svi moraju znati igrati obranu, svi moraju znati igrati neku vrstu obrane, neko će igrati nešto bolje, neko nešto lošije, nije sad to bitno, ali ta neka baza obrane mora biti, jer dovoljno da jedan ili dva igrača su slabiji u tom nekom segmentu obrane i automatski u tom dijelu si ti najslabija karika tog nekog lanca. A u napade, kao što si rekao, uvijek se nekako nešto može desiti, pogotovo mi imamo svoju neku vrstu igre, ali opet imaš kvalitete igrača koji imaju dobar šut s ove strane, može imati uplivavanje, može igrati dobro na centra, možda će biti neki faul, pa će biti šut iz faula i zabit će gol. Znači u napadu uvijek imaš puno više nekih opcija, mogućnosti i u napadu isto bitno ko koga čuva. Znači nekad se uvijek traži taj neki, kako bi rekao, ta neka mogućnost gdje ću ja lakše doći u priliku, jer možda me čuva netko koji nije dobar u obrani. Da se vratim na taj... Ali to je opet video analiza. Znači, mi znamo koji igrač igra bolje obranu, koji igra bolje... Pa ćemo probati preko ovoga koji je slabiji. Na taj neki način. Zato je, s druge strane, bitna je ta obrana, jer i oni isto analiziraju nas, pa možda znaju ko bi mogao biti u poteškoći u tom nekom dijelu. Da li u vaterpolu vrijedi ona izjava da je dobar golman pola ekipe? Pa tu je možda i više od pola ekipe. Možda i 3/4 ekipe, jer stvarno eto, da se vrati na te finalne utakmice, tu je, neću reći, ali eto, sigurno više od pola je bila ta zasluga našeg golmana koji je odigrao vrhunske finalne utakmice, a golman protivničke ekipe imao je par tih nekih kikseva, nekih onako golova primjenih u nekim momentima gdje jednostavno obrana bi te držala u igri ili bi ti dala tu neku dodatnu snagu, a primiš gol pa te onako malo padne nekako moral i koncentracija. Tako da sigurno je golman baš i pogotovo jer recimo s obzirom na nekim drugim sportima ovdje je golman konstantno u igri, u smislu svaki napad ili skoro svaki napad se dolazi do nekog udarca, dolazi do nekog pokušaja na gol, tako da baš čini razliku golman. Eto, ja tebi želim puno sreće u idućoj sezoni, da se pripremiš, da dobro trenirate, da opet budete prvaci. Evo, ruka još jedno. Probat ćemo, ja se zahvaljujem. To bi bilo to za večeras. Puno hvala na gostovanju. Hvala tebi na pozivu i sretno u sljedećim podcastima. Vidimo se sljedeći tjedan. Pozdrav!